Ekipa portala Bišćani.net danas vas pita ko je Jetrva. Ko je Jetrva? Znadem kako bi to objasnio. Ovako. To bi bilo sada moga jednog starijeg sina, bratova žena. To nije dvije bile dva brata žene. Od djevera žene. Ne znam šta. Ona je snaha od čovjeka. Jetrva ti je. Ne znam šta. Jetrva. Od djevera žena. Jetrva je supruga od moga djevera, znači od brata moga muža. To zvi snaha, je li tako? Šta je? Je li tako? Od muževog brata žena. Da. Ko je Jetrva? Jetrva. To je od muža, sestra, mislim. Jetrva je... Svekrva je mati. Kako sam glup, šta mi je, pa to sam sve znao. žena od muževog brata. Ojoj, ne mogu sad čemu. Zbunila si me totalno. Čekaj. Od muževog brata žena. Nije ono je zaova. Molim. Je li tako? Sestra od... Koja je Jetrva? Vjerna žena. Nije. Strikina žena. Jesi tako. Strikina žena. Ne znam. A Jetrva to je... Žena tvoga. To je žena. Recimo dvije sa dva brata. Za dva brata. Dvije žene. Dvije žene. Trva? Jetrva. Nemam pojma koja je Jetrva.